Dragi učenici, poštovani roditelji, cijenjeni kolege, uvaženi prijatelji i partneri škole. Prije tačno 47 godina u ovom divnom sarajevskom naselju Otoka u školske klupe su sjeli prvi učenici tadašnje škole Živko i Ošilo, a današnje Mehmed Ali Makdizdar. Svaka generacija učenika, svaki uposlenik škole na ovom istom mjestu su ostavili svoj trag, mali pečat u vremenu koje je iza nas, ali i postavili standarde za buduće novo vrijeme. Na današnji poseban i svečan dan imam privilegiju i čast čestitati vam dan škole. Uz najiskrenije želje za dobrim zdravljem, novim uspjesima koji će biti veći i kvalitetniji uz timski rad, međusobno uvažavanje i nesebično zalaganje svih nas. Nažalost, već drugu godinu rođendan škole obilježavamo online priredbom i online svečanim obraćanjem. Kako vaspitno-obrazovni proces ni u ovom vremenu pandemije nije stao, tako nije stala ni naša borba, ni naša želja da očuvamo kvalitet koji škola mora da nudi, da se prilagodimo novom vremenu radeći na inovacijama i novim projektima, šireći saradnju i partnerstva sa drugim školama, uz pozitivan dijalog, učeći jedni od drugih i jedni uz drugi. Želim vjerovati da će već svaki sljedeći rođendan naša škola obilježiti na onaj najljepši način kada ćemo otvoriti svoja vrata za brojne goste, lijepa druženja u svečane akademije i uz brojne aktivnosti naših učenika i nastavnika našoj školi u čast. Dozvolite mi na kraju da svim bivšim i sadašnjim učenicima, njihovim roditeljima, našim uposlenicima i dragim penzionerima poželim sretan dan škole, uz želju da ih naša škola obilježava još mnogo, s puno novih uspjeha, uz pozitivnu, emocionalnu i socijalnu atmosferu, prijatno i prijateljsko ozračje i naravno još bolje uvjete i moderniju školsku zgradu i kabinete, uz podršku i pomoć naših prijatelja, općine Novi Grad i Ministarstvo odgoja i obrazovanja. Sretan nam dan školi!